khusus dari kelompok pendukung tembakan Rusia berhasil menggagalkan serangan drone UAV Ukraina yang hendak menyerang. Hal itu diungkapkan Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah postingan di akun Telegram @moderasia pada Senin 18 Maret 2024. Dalam keterangan unggahan, diketahui selama misi tempur, personel militer menemukan kendaraan tak berawak menuju ke posisi Rusia. Setelah diidentifikasi, kendaraan tak berawak UAV tersebut merupakan milik pasukan Kiev. Tak lama dari itu, pasukan Moskow segera menghancurkan drone itu dengan senapan di arah Kupiansk. Pesawat tak berawak itu jatuh lalu posisinya segera dilaporkan kepada pasukan Rusia lainnya. Dengan membawa helikopter amunisi, prajurit Rusia mendekati titik koordinat dan melepas manuver anti-rudal menembak target thermal palsu. Kemudian awak helikopter Rusia segera menjauh pergi dari lokasi sasaran. Video ini telah ditonton ribuan orang dan mendapatkan berbagai reaksi dari warganet. Только вернулись с выполнения боевой задачи. В процессе выполнения удара группа вертолетов на Купянском направлении обнаружили неизвестный беспилотник. Идентифицировали его как вражеский по различным признакам. Далее получили команду на открытие огня. Группа огневого поражения сбила его. Далее выполнили противозенитный маневр и ушли на безопасное расстояние. Готовы к дальнейшей работе. Стремимся, чтобы она всегда была успешна. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.